Shakani mingsero mgara lona FM na kushakanisa kwa ranganyi sala station shurko inongo tuminete nsene kubela ora ya kume mbiri. Okay. Inongo tuminete nsene kubela ora ya kume mbiri kwa mkera mingsero meka na kwa Afrika wabula kutisara wana tweaks uga studio 1 again ile nga ko ncheka na skora na mutare na kufumera kwa nga ko yime kulunga kulota twa kukomeli kama soso nkwaso aish endlanda kala kuyundela. Tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wabula. Iso so mingsero mgana lona FM Afrika wabula eka mgana lona FM kumembiri tuminete nsene kubila ora ya kumembiri tololong kan bulana butkolen Mashawan lava Colin Mashawana Foundation loku lava ngala kankori lava ko ya ekhalanga watana babula chivena niko udana no ati wona musi apo baba jamoro to takana chipela se bako itahlanga lokuswela tsula ko xidyambu itahlangana wona ya twa ko swi fambe njhani le ka nkori kambe ke ncomfambiso wa xitichi va ka komisa timhaka tin'wana ta nkoka swinene ta ku tanihi rixaka ngopfungopfu n'we mi nga kwala matsundzuka hi ri nkoho n'wa xin'we swi kahle ku loko ma ha ri na nkateko wa ku kuma switirhisiwa sweswi mi nge le ku swi tirhiseni ka vula mi ya mahlweni na ku swi tirhisa hi ku hiteka mi kota ku humelela na n'wehe leswaku na n'wehe siku rin'wana ku ta va n'we mi nga ta va mi kha mi pfuna rin'wana rixaka hi ndlela yaleyo. Mi va twile khale ka president va ka va vulavula tolo va tana timhaka hi ku hambanahambana ka toho kambe ke xin'wana lexi nga koho i ku veri tanihi MK va ta ya va va yimela vaaki lava nga va vhotela eka tihuvo to endla milawu ta tiko hinkwaro kusuka kwele a Cape Town ku ya ka swifundantsongo ka swifunda sweswi va nga va ku va nyikiwe matimba ku va va nghenelela eka swona ku nga mahungu ya kahle swinene vengeri leswiya loko va nga yanga ko va mhaka ntsena yaleyo ya ku kombisa ku vilela na koho ku nga ri ku kombisa vilela hi madzolonga kambe ku kombisa ku vilela hi ndlela leyi ntshunxekeke ya ku rhula ya ku vona leswaku ku hetelela swilo swi famba kahle hikokwalaho va nga tsakisiwangiku hi matirhele ya IEC wena u ri yini ke ta ringeta ku lava mihleri eka mhaka yaleyo nguva ya timhaka ta ngoma na to yi sungurile sweswi ni vulavulaka na wehe va contralesa va vilerisiwa hi ku ongeti ku na vanhu lava va ya ku mahlweni va tlhakisa vana lava va yisa ngomeni kuve a va twananangi na vatswari va vona va nge ri va swi alela hi rito ra vukarhi swinene kambe xivutiso i ku va swi alela hi rito ra vukarhi ivi swi helela kwihi hi mhaka leyi kumbexani hi nga ta yi sala ndzhaku na muhumelerisi kumbe mundzuku hi nga vulavula na vona va contralesa kambe hi ta tsakela ku twa wehe ku kwalaho nga koho wehe xiyimo xi njhani timhaka tingani hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu kwala mi nga va ku mi ri koho hi ndlela yeleyo i n'hweti ya vantshwa va na mintlhontlho yo hambanahambana kambe yin'wana ya mintlhontlho leyi nga koho i ku tirhisiwa ka xihoko i ku tirhisiwa ka byala hi ndlela ya vusopfa swin'wana swa leswi swi nge le ku tshayiweni ku vantshwa vo tala va tikuma va ri ku nweni siku rin'wana na rin'wana siantivi ku weta va khi angula eku yini hi ndlela leyo va ANC na vo veri va na hungu leri va lava ku ri hundzisa kusuka ka matsalani general kumbe hi mayelana na leswi matsalani general wa vona nga vula swo ta va kha hi bula na vona loko hi vuya mahungu ya misava ya awara yan'we na leswi hi nga ta twa wehe kwalaho nga koho eka 0860002543 mi va twile va MEC va vekiwile ka swifunda hi ku hambanahambana ka swo hi lo rindzela ku lava ta twa ku va premier kahlekahle lo rindzela ku lava ta twa ku va MEC va vo va ta va ri va kambe we uri yini ke mi titwile na timhaka ta ku hlawuriwa ka khale ka premier wa le Mpumalanga tani mutshamaxitulu le ka yindlu ya tihuvo ta swifundankulu eka huvo ya endla milawu a parliament hi ndlela yaleyo a hi ku twivingisira me 0860002543 ni ku tisala na kona koloni ri la a studio 1 akiyani kambe ke u nga tlhe u kandziyisa na rito ka 0657443911 kumbe tirhisa at Africa Munghana i Twitter handle sweswo hinkwaswo swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku kwalaho nga koho we u ri timhaka tingani 0860002543 a hi ringeti lowu mingisera ri wo sungula sungula enhlekani Mohas a papa minjhani na vaswemi Giyani hi valava n'wina mi kwihi papa hi pfukile a Kenza sorry nkombo kusimana okay yeah no sorry about that yeah ni kona but what's that ni mingiseri danke boti man no hi patwini khale ka president tolo na madyambu futhi yo va vona
kusuka akusunguleni ka press briefing liya swi ze swi ya gimeta man a va vule to tala hi papila leriya ri nga hlayiwa hi mulamuleri wa phati ya vona so a ni nga lavi thokovetela swo tala hi muhaxi ku na observation leyi nga endliwa hi professor Nwanebu wa economics ka tiko leri vuriwaka Czech Republic vito ra vona i professor Ken Peters. I'm not sure ku ni nga nyika nkarhi wo less than 2 minutes ni ri hlaya na a ni nge thokoveteli. It's just a food of thought. Ni nga ri hlaya muhaxi ni mi yingiseri okay va vula leswiwani that the danger to South Africa is not Jacob Zuma but a citizenry capable of entrusting a man like him with the presidency. It will be far easier to limit and undo the follies of Zuma presidency than to restore the necessary common sense and good judgment to a depraved electorate willing to have such a man for their president. The problem is much deeper and far more serious than Mr. Zuma, who is a mere symptom of what ails South Africa. Blaming the prince of the fools should not blind anyone to the vast confederacy of fools that made him their prince. The Republic can survive a Jacob Zuma, who is after all merely a fool. It is less likely to survive a multitude of fools such as those who made him their president. Close quote. That is food for thought. So ni pfumelelana na mavonelo kumbe observation ya Professor Loyi. So hinkwaswo leswi former president va nga swi vulavula a hi ri ku swi yingiseleni. Hi ta ku i mangwa loko hi vona mavala ku na swo tala leswi va nga swi vula ku yin'wana nyimpi va ta yela va ri parliament yin'wana va ri handle. So hi marito malama kumbe hi ntshaho walowo kumbe observation yaleyo a ni la ta kombisa ku timhaka ta Afrika-Dzonga a ti voniwi hi hina hi tshamaka laha ntsena ku fana na hina vanhu va Afrika-Dzonga hi kotaka ku vona timhaka hi commenta ku America ku endleka leswi kwihi ku endleka leswi. So vanhu around the globe ve le ku languteni ka leswi South Africa yi kumekaka yi kha yi nghenelela ka swona kumbe yi nga ka xiyimo lexi yi nga ka swona nkarhi wa sweswi. So a ni la ku heta nkarhi muhaxi a no lava ku hundzisa yaleyo ni ta mi sendela yona mi nga chavi. kambe ka ntshaho walowo mi nga wu vula kumbe mi nga wu tshaha lowu mi nge mi pfumelelana na wona loko va ku xiphiqo a hi khale ka president ku ya hi leswi hi swi langutisaka swona kumbe hi swi vonisaka swona kambe xi kule ku tlula munhu a ri yexe swi vula yini? Swi vula timhaka ta ku a ku ve na ti-symptoms kumbe swikoweto leswi eka malembe ndzhaku back kwahala ka 2005 loko ku va na swihehlo swa ku kulukumba lava va tshame va ndlamanya lama kumeka vandla leswi va nga ve ri eku pfinya mo ni tirhisa vito ra Xitsonga va tlhe va kumeka va va na xandla ka timhaka ta arms deal va nge za va va president. Swi ri tano maAfrika-Dzonga the three musketeers ku nga Comrade Blade, Mr. Vavi, Mr. Malema hi nkarhi wolowo va va driver va kumeka va va president wa hina under the victimhood leyi va kumeka va tumbela phakathi ka yona hi minkarhi ya ku tala swi ndlinga ku vona va kahle and then va na sympathy va na ku tweliwa vusiwana hi vanhu va ku tala van'wana va ta nghena kwala na ku ntlhasela va nga ntlhasela it is okay na swi amukela I'm politically mature mi nga chavi nchumu. So na swi twisisa ku President Zuma na ti-weaknesses takwe leti hi ku ya hi loko a ti landzeleli kahle a va fanele nga vangi president ku fika ka nkarhi lowu va nga va president ku fikela ka wona na sweswi ha swi vona ku na ndhasindhasi hi mhaka ku he is the main political character Afrika-Dzonga. So hi yaleyo ni nge ti mo ni nghenavo na mina ni hoxa ra vusiwana a ndzhaku loko ni ta va ni a ku hlayeni ka mina ni hlangane na observation leyi nga ta na professor leyi. Yes, Mash. Hi yaleyo.
Namatweni khesiswa ne karong enkom 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula ile kamgana lona FM makomandlela emakumembiri timena tintsene kubila wara ya kumembiri kuna swiphiqo swo tala la Afrika Dzonga kusuka ka ku kayivela ka mintirho swiphiqo swa ku humelela ka vantshwa kambe ke na sweswa tipolitiki swi tikomba ka ha ri ntlhontlho wukulu hi ndlela yeleyo 0860002543 ay kuthi wena mingiseri wangula okuyini enhlakani imamkereli kamngana lona FM imamkereli kamngana lona FM enhlakani ay kalanga minjani efokele ngobona efoki I can't na yona ku hlamba kwala ka timhaka teti xiyimo xa tiko kwa timhaka ta tipolitiki yeah ni twa van'wanyana va karhi va analyze fikira ku hundza va ku i nghala leyi yi nga vaviseka leyi yi nga yimela ku lava ku tirhiseta aka vurhangeri bya president Ramaphosa leswi nga endleka hi ku nhlaya ANC a yi va tlula lembe ra ku hela ivi mina loko ni tshama ni ketela leswi ku lexi yi loko na xikulu hikuva yi nga swi lavi ku va ku va na vuxaka a xikarhi ka MK Party EFF na ANC leswi vulaka loko sweswi DA ya sungula ku trepa president ya ANC ivi yi veka lomu a yi lava ku yi veka ku swi vulaka ku leswi a va swi chava se swi ya ku endlekeni leswi mina mavonelo ya mina loko ni nga ha ni voni ku va nga teka gondzo relero vona ehleketeni na mavonelo ya mina na ku twisisa ku ku hlangana loko halanga tsona le ni bela mavoko ni vona ingaku ku ta teka tiko ka South Africa ku yisa amahlweni tanihileswi loko va ri ko va ta make sure ku leswi a swi endleka behind doors nga swi tivi va sengisa ku va ANC swi swa va ri na yona tinomboro nhlayo ya ku fikelela leswi a va swi endla va ri vona leswi va fanele va tirhisana na mavandla laman'wanyana ku va kota ku hluveka va aka tiko ri ya mahlweni ni rhandzela na mavekelo ya president Ramaphosa loko va ku ni rhamba mavandla hinkwawo ku a ya ta aka mfumo wa nhlengelo wa nhlanganelo mara vanhu a va swi amukelanga sweswi khalanga loko va vuya namuntlha va vuya va ku Ramaphosa i xarise tiko why loko a tanani ta aka tiko va nga tshineli va yimela le kule le loko se okay va swi tivini ku va ku va nge tirhi na lava va kona va nga ta ku hina hi ta tirha aka me ni khomenda leswi nga endla hi ANC na DA na mavandla lama nga pfumela ku hlanganela na vona ku xiteka tiko ra South Africa xi ri yisa mahlweni kalanga se swi vula ku yini swi vula ku n'we mi wela ka lava va nge maendlele ya ANC leyi a yi ta va kumbexana yi teke xiboho xa ku hi ngo ti tshamela hi va vo kaneta hlangana ni n'wina van'wana mi ndla mfumo kambe yi teka xiboho xa ku a hi hlanganeni hi ndla mfumo hi ri hinkwerhu i ku tsakela ka voho ka ku vona tiko ri humelela ku tlula ku ti vuyerisa voho va ri voxe tani hi ANC swo mbula ku swona leswi kalanga ka ha ri na ku ti vuyerisa a swa ha olovi leswi swi nga hi xiswo sweswi i ku loko i lava ku ti vuyerisa i na watchdog leyi nga ri ku langutisa na munhu a nga ri ku rhambela ku loyi a humi ndleleni ya lowu yi kwala kusuhani se sweswi leswi va fanele va xi endla i ku tshama va karhi va langutisa va endla swilo hi ndlela leyi nga yinene ene ku ehleketa ka mina leswi MK yi nga swi endla va nga hleketa ku va tlharihi ku tlula vanhu vo tala swi kahle mara swi nga endleka sweswi ANC na DA va tshama va okay vanhu leswi va xi lavaka vaakatiko na leswi ni pfumelaka na n'we khalanga mi swi navelaka i ku vona vantshwa va kuma mintirho hi ku vona vanhu va famba hi ku rhula la tikweni nkarhi wun'wana na wun'wana ku nga ri na vugevenga lebyi nga ri ku endlekeni sweswi se loko sweswi MK yi ku hina hi yimela tlhelo vanhu va teke vurhangeri va ku aka mfumo wa nhlanganelo aka mfumo lowu sweswi leswi va fanele va xi endla hi ku yisa TV ka vanhu ivi vanhu va vona leswinene swi endlekaka ivi voho vanhu va ta teka xiboho ku vhumba ka mehe loko leswi va nga swi endla vo swi endleka mfumo wa nhlanganelo wu tirha vanhu va kuma ti-service hi ku faka MK Nemetwe enkonka Nemetwe papa cancer snane 0860002543 imakumembiri ntlhanu timinete ntsena ku bela wara ya khumembiri na kona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lona FM un'wana mingiseri hi loyi nhleka Washo mkhalanga aye papa
mi pfukile awa i mani swo biya n'wamaxele la rhwanda aye man mi pfukile e vatomi ngo bona man hi pfukile hi nga he loko hoyezela loko president Zuma se va pfumela ku va tani va sayitini a hi na problem hi loko va vona va ri palamende sweswo swi hi tsakisaka sweswinene ku a hi ri ka question mark ku hi lo tlanga hi tivhuti ka hina na mi lava ku famba na papa phela se n'we kambe n'we lava mi vula ku vote ya n'we liya vanhu ve nge xihundla n'we mi yi vulaka hi na ha vulaka hi la ku ta vona mintirho hi vulavula hi la ku vona mintirho hi vulavula leswo kaneta anakeni la South Africa hi hanya ku kanetana mara a hi languteni ku phati leyi ya kwini ka mundzuku hi ta va ta vula va ku un'wana ta ku meya awa mani tshembile un'wana ka anakela ni nga tshembi leswaku vanhu va nghena va ku yini hi na swi endli nchumu ka swi tiva swa ku hi hanya ku kanetana na sweswi kwale palamende va ya ku kanetaneni na metweni inkompa Kesile mana cancer 0860002543 na kona ka Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lone FM u nga tirhisa na X ye @Africa Munghana kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 handla ka sweswi nga hi bela riqingho 0860002543 a hi amukeleni un'wana mingiselelo nhlekani Nhlekani botwethu xikan'we na vaingiseri va Afrika va vulavula ayi xikala vito la migrande inkomu xikala vito a cancer swinene mi ri yini n'we Butpeti mi tshama mi kha mi swi vulavula minkarhi yo tala mukuma South Africa yi sungula ku talela hi timiliyoni mara vanhu a va le kumeni ka mintirho reason i ku i tithendara hi ku vanhu lava va bida ku tithendara va kuma ku tithendara i tichomi ta vanhu lava va nga ka mfumo ku hava na wun'we loyi a nga kuma thendara a ya a xa purasi a rima ku vatirhi tanana mi ta tirha mi ta kota ku hola mi hlayisa miganga ya n'wina leswi president loyi a nga ha ku hlawuriwa Ramaphosa va n'wi zondela ku swoho hi mhaka ku i le ku pfaletele ka tithendara letiya ni tshame nto n'wana a vulavula a ku kusukela president Ramaphosa a nghenini hi 2018 yaleyo ku hava munhu wa ntima loyi a nga tshama a kuma thendara ya 20 million ya 10 million hi mhaka ku va rilela voho ntsena a va rileli munhu un'wanyana loyi a nga vuxanisekile so Ramaphosa i zonderiwe ku i pfaletele tipompi letiya a va nwa koho mati letiya a va kuma tithendara hi koho that's why mi kuma a va n'wi lavi sweswiwa mara hi mhaka ku sweswiwa hi nghene ka mfumo lowu wa nhlanganelo a hi languteni hi vona ku swi yisa ku yini emahlweni hi sukela ku sola na tshemba a ku heteleleni xi ta kumeka xitshunxo hi mhaka ku xivulavuri lexi nga ku heta kwala xikulu un'wana na un'wana i gade un'wanyana loko treasury a humesa mali ku leyi yandla patu or yandla mati Giyani lavan'wana va ta va va veke matihlo ku ti-finances ta ku ti fambisiwa ku yini hayi leswi swa vanhu van'we swa ku va disana ku za ku fika laha nga fika kona muntlha inkomu botwethu a hi yingiseleni van'wanyana no ni mi twile bota mina cancer swinene xikala vito inkomu sure I can't. Papa mseso so xikala vito hi le ka 0860002543 na kona ku Africa wa vulavula hi le ka 20 timinete ntsena ku bela ora ya 20 namuntlha ku nga siku ro vuyisa ku hava tinhlokomhaka ta mahungu kambe mahungu ta va yi ko le ka awara ya n'we nhlekani lowu kambe ya ku tumingiseriwa mehe hi le ka 0860002543 le ku ringeteni na ku tihlanganisa na vahleri ku va hi ta twa ku va hlela va ku yini kambe ke hi nga se kuma vona a hi sunguli kuma n'wana mingiserelo nhleka Ehlekane bothet na vaingiseri mpfukile. Hi pfukile hi ngo vona buti. Hi pfukile na ku tsaka. Hi pfukile na ku tsaka ho. Se ni lava ku hlela kahle na mhlarheleni kwatini hi mhaka ku leswi swi lava hayi swi le ku endleni. No lava ku rhanga ni kombisa ku muakatiko un'wana na un'wana loko o twa munhu a ku ku na government of national unity n'wi byele ku bojula veri mahemba a ku na government of national unity ko va na coalition between ANC ya Ramaphosa na DA
mi ngo swi vitana swin'wana loko mi ri hava swa ku swi vitana swona hambi mo swi vitana ku unholy coalition between DA and ANC of Ramaphosa. Leswi ndzi tsakisaka hi leswi ka ha ri hava an ANC-led government ya Cyril Ramaphosa. Sweswi hi nge hi ta lwa hi swisusa se hi swi kotile. Lexi xi nga sala sweswi i ku ti-political parties hinkwato ta vatima a ti hlangana because government of national unity yi vi kona a ku ri for 5 years loko a ha kusuka le a ku lwiwa hi xibamu ku tirhisiwa ti-AK47 na tibomba. So sweswi ku nge hi tlheli ku vuya 5 years yin'wana ya government of national unity hi mhaka ku a yi nga ri kahle a ku endleliwa ku hi kota ku va na transition. That's why ku ri na swin'wana swi vitaniwa vo Lefubhu Xingwedzi TLC what TLC a ku ri transition. Se sweswi vo chasa lava ngo ku na government of national unity se a hi hlanganeni hi le ku zameni ka ku mfumo wu nga yimi wu po kha famba lava va 58 va MK va ta ya parliament va authorize into kambe a swi vuli ku a ku ri buwangi tivoti ku na tivoti ta ku fika 9 million leti ti nga nyamalala lava va cyber crime specialist va lavisisini hi voxe hayi hina va mbuyangwana kumini sweswo ku ti nyamalalini IEC yi fanele a khoto ya clarify ku ti nyamala leti ya ka ma so kuna case timbirhi yin'we yi endliwe hi ATM lava va zungula va rila hi swa ku fana leswi na MK yi rila ku hi swona. So ku loko mfumo kha famba vana mkhamiti prepare ku swa endleka ku tlheleliwa aka ti-elections ku nge se fika nkarhi wo leha. Se loko mi tlhelela ka ti-election fika mi vota MK hinkwenu hambi mi ri va political parties letin'wana reason sweswi hambi mfumo lowu vo ngo i the so called government of national unity wu famba wa ya wa tirhisa Roman Dutch Law Act 108 of 1996 constitution leya ya ku n'wana wa mfana nga teka na n'wana wa mfana misava ku hava chapter yi vulavula ku misava ko va na clause 25 ka property clause mara ku lweliwa misava mara mina sweswo na swi twa hinkwaswo Mawuwani ne kambe hileswaku loko ku ri na munhu loyi a ni ta n'wi yingisela ni tlhe ni n'wi tshemba ku swilo leswi a swi vulaku i swi vula a ri na ntiyiso wa ku i lava ku swi lulamisa kumbe i lava ku swi landzelela hi loyi kumbexana a nga va ku kumbexana a ha ku tswariwa aka tipolitiki ta Afrika-Dzonga a nghena a vula sweswo ku ni la ku ndla leswi va July vo va ni siveletaka a ni fanele ni ndla leswi yaloye yene a ni ta pfumela. Former President Zuma ne lava va nga murhangeri wa n'we Mawuwani va nghenile parliament va ri na ku na nkama wun'wana a va ri na mbirhi xa nharhu maswetwa ne president Mbeki a va ri na mbirhi xa nharhu on'we okay a va ri hava ke a hi swi tekeni va ri hava kambe va rhangela tiko leri kama wolowo ku ri na mbirhi xa nharhu vo a va ri deputy president ani ivi va swi endleka sweswi nga endleka va huma va famba kumbe va hlongoriwa va famba swin'wana sweswi munhu a nga ta swi hlamuserisa so ivi va famba va tlhe va famba hi Roman Dutch Law le Union Building va yi hlamula so term yo sungula ivi ku term yo sungula va nga ri na matimba kahle loko va hlawuriwa aka ha ri na lava kokela tlhelo ku ri na yini loko va vuya Mangaung va vuye va ri na matimba hinkwawo loko swi ta ka timhaka ta ANC ani mara bolo se va huma hi 20 mani ka 18 kumbe yeliya ku sele 18 months ava nga ri na loko va huma ava nga ri ku vileleni hi swoswo leswi va vulavulaka hi swona na n'wina se xivutiso hi ku okay ya tanani na ntiyisi a tiyisi lowu president Zuma loko va nghena ka vupresident ani loko
valangiwini 2007 avanghenanga va president va tshiki vanhu va wamapisa xitulu va fanangi na lowa ku jaha angizange va yimeli 2009 va nghena xo sungula lexi va nga xi endla va endle ku va hi sayinela treaty hi wela ka BRIC se hi hundzuka BRICS that is a fact xa vumbirhi loko ku 2014 va endla bangi leyi va ngo i New Development Bank of BRICS leyi tirhaka ku fana na va World Bank na va International Monetary Fund Elia va ku va isa nhlahlanene yo bangi liya loko yi mi lomba mali ezitiko mi lomba hi UN yi ringana 2 rand la a yi fana leyi Cyril a nga ya lomba 500 billion leyi rand yi ringana na 18 to 19 ku nga ta hakela na switukulwa swa mina na n'wina ku ve mali ya kole a nga ya yi lomba u tsandzeki no endla crash kumbe clinic nyana Mauan ai twanani Mauan ai ani le ku vulavuleni hi swi mina ni ta tsaka loko mina n'we a ho famba hi leyi nga ka yona ani n'wina leswi nga nda ku ndzeni vulavula hi leswi hi leswi ya swa n'we swa Roman Dutch law hi la ni nga koho sweswi ku n'we a mi kha mi tirha hi yona na loko mi famba hi ti-blue lights a mi famba hi blue lights ku mi vekiwe hi yona Roman Dutch law leyi mara mi nga vulavuli nchumu a hi nga tsakangi kinga a ku ri ku kwalaya ka ANC ya hina a ku va ku ri na lava sweswi hi ngo ANC ya Ramaphosa lava hi ngo i ti-stooges ta white monopoly loko hi ku hi lava ku endla leswi vona va ala hi yo mhaka hi ku swa antswa kwala ka ANC hi teka armed wing se hi register yi va party ku hi va na matimba hinkwawo ya ku cinca constitution and loko hi la constitution hi fanele hi wina with 2/3 majority that's why hi win hi 2/3 va yi va 9 point something million wa ti leswi vonile swi nga mi rhumeli langusa hansi ka tafula ni mi rhumeli evidence ku a ho vulavula maveriveri mara loko mi ri na yona na 70 a ni ku na 72 hours leyi mi nga endlangiku hikokwalaho ka yini mi nga yangi ka 72 hours liya loko vo va ala ku va hi nyika charge hi rhanga hi submit a hi ta ya khoto hi nge se prepare ka ha fanele hi kuma ti-expert ta ti-cyber crime leti ti nga ta kota ku langusa ku humeleli yini ti ya langusa tikhamera na swilo hinkwaswo ku i mani loyi a ri kusuhani na dashboard ya IEC loko timiwa loko va lava ku 72 hours hi va hi submit swilo swa nkoka sweswi hi na swona hi na vumbhoni ku rhobiwile ho fa hi tlhelela ka ti-election Nemetri Mauan 0860002543 hi ta va kha hi bula na va ANC tatana Joe maswanganyi va yime ku lunga ku na ku bula na hina sweswi i comment minute ku bela wa ra yan'we kambe sweswi a hi yini ka mhleri ya twa ku vo va ri yini loko hi kha hi langutaka mhaka leyi bulaka ha yoho hi ndlela yole mhleri lava ya ka vona i good enough mashikho hi ta ya ka vona andaka loko hi hundzela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ente yesu mixero mgana lona FM na va yingiserile va kha va hlayeriwa papila vateki va mahungu ni vona un'wana a ni rhumela na xithombe xa leswi vateki va mahungu a va tarise swoho loko ku kha ku hlayiwa papila leriya a ku ri na khale ka president Jacob Zuma xi xivutiso ku va ku hikokwalaho ka yini hi fanele hi vona ku a ku ri na vanhu vo tala vateki va mahungu vo tala ku fika kwihi ko swi ta ku yini mara kumbexana swi pfuna swin'wana hi ta twa swoho kambe a hi amukeleni good enough mashekho mhleri wa tipolitiki lava hi bulaka na vona mashekho nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhlekani braphet na vayingiseli va Munghana Lonene no a ya khensa swinene mani hi leyi mhaka mi va twile khale ka president se va tikomba veri va ta ya a parliament kambe ka ha ri na swo tala leswi ha ta ndliwa ka ha ta yiwa na le khoto n'wina mi le ku voneni ka yini laha ka mhaka leyi braphet munhu loyi ni vonaka ku ri a nga swi kotaka a nga tirhi ntirho wa ye kahle i advocate Dali Mpofu hi ala a fanele a byela tatana Zuma ku ri swi famba njhani swa nawu ka mhaka leyi ya yena hi ku ri u nge vulavuli ku ri u lava ku contesta u lava ku interdicta endzhaku kwalaho u ri u famba ya epalamenteni mhaka ku ri loko u famba epalamenteni swi komba ku ri se u amukerile ku ri swi famba hi ndlela leyi swi fambisiweke hi yona so munhu loyi vonaka leswaku u fanele a blamiwa i tatana i advocate Mpofu
hi ku ri loko ni langutile kahle a nga endli kahle ntirho wa yena. Kube loko mi kha mi yingisela leswi vulavuriwaka kana leswaku ku hina mavandla ya vantima kasi hi tsandzeke kwihi a hi nga swi te hi la ku va a Rainbow Nation ivi khale ka President Mandela va ku I have fought against domination of one by the other kasi swi helele kwihi swi leswi se hi ngo tlhelela ka ku hina vantima hina valungu. Leswa swi helele ka nkarhi loyi tatana Zuma khomile a rhangera a lava leswaku vanhu lava kumaka ti-opportunity ta mabindzu ku va vanhu lava vo gupta vanhu lava ku ri kumbe ni ta ku i ma-India hi ku ri a nga voni vanhu va la Afrika-Dzonga va ri Rainbow Nation loko a langutile a vona ku ri ku laveka ku va na vanhu vantima ku va na ma-India kumbe ku va na makhalati ku va na valungu so sweswi swi n'wi tsandzile nkarhi loyi ya ku ri a kota ku endla leswi a lava ku swi endla hi mhaka leswi swi twa ku vulavuriwa na va EFF va ku ku na valungu ku na vanhu vantima sweswi mfumo khome vanhu i valungu a khome vanhu vantima kahle leswi swi komba ku nga va kwini xilungu va ku i frustration ku ri ideology ya vona ya vanhu va ku tala ngopfu lava ku ri lava ku pfuna vanhu vantima a yi tirhi hi ku ri ti-challenges leti Afrika-Dzonga i face to sweswi a ti lavi ideology ti laveka munhu a tatana ti-idea ta mabindzu ku ri u ta tirha njhani hikwalako loko o languta leswi swi endliwa hi ANC na DA kumbe na Moonshot Pact I politiki a va endli politiki va endla business so the Sovereign Nation swi helele kwalaho ku ri tatana Zuma hi nkarhi laha khomile na a nga swi voni ku ri ku na Rainbow Nation hi mhaka leyi o kuma ku ri vanhu lava kumaka business lava ka Gupta vanhu va ku tala vantima va vulavula ku ri va swi koti ku kuma business na nkarhi wo leyi. Ni le ku languteni a ni kha ni vutisa na hi ravuntlhanu ni ku kahle hi mpfhuka hi nghena ka xidemokirasi lexi va koho lava vantima va nga tirha hi ku hi teka va hi ndlela mabindu lama ma nga ta ndla ku vanhu va kota ku kuma mintirho ti-factory na yini onge ti vanhu lava kumaka tithenda handle ka ku ya longoloxa timovha ta 10 munhu a ri wun'we a ku na swin'wana va fikaka va swi endla ku hava dyondzo a ni ri loko hi nkarhi leya vanhu vantima va sungula ku nghena ka mabindzu hi mhaka ya black economic empowerment loko languta lava ngeneke ku sunguleni va ku fana na vo Saki Maqozoma na vo Saki Maqozoma vo Matthew Phosa vo Cyril Ramaphosa na van'wanyana a ku ri vanhu lava a va nghena le ku ri va ta endla ntirho ku ta va kona ntirho ku va leswi va ku kuna ku industrialize mara ku fika nkarhi ku ri laha va ku tala a va kuma tithenda i lava ku ri a va tikuma i mhaka ya connection hayi ku ri Brapet u tiva ku fambisa bindzu so i ta mi nyika business so that's why loko o languta ku ri va endla yini mali leyi a ku na laha ta teka mali ya tithenda a ku ni ta sungula filling station kumbe ni ta sungula ndhawu ya ku ri vanhu va nga fika ko va ta dya swin'wanyana u kuma ku ri va ta xava timovha ta ku tala ngopfu ku ri mali leyi ya vona i mali ya ku ri a yi va fanelanga a va na ehleketo wa bindzu so sweswi leswi swi laveka swi endleka hi mhaka ku ri loko munhu a famba a nghena le xitolo ku laveka kuma swin'wana swa swi huma eka khalanga va ku ka khalanga farm ku na titamati kumbe ku na swilo swa mara loko o languta lava kumaka tithenda letikulu ngopfu u ta kuma leswaku va ta xava timovha va ta xava tibiya va ta xava swilo swin'wanyana hi mhaka ya ku ri kahle Brapet tithenda letikulu ngopfu leti kumiwaka hi vanhu van'wanyana hayi ku ri va tikumela ku endla ntirho hi mhaka ya party funding ku ri va ku nyika tenda u tisa ku ri loko se u invoice 20 million liya u ta kuma 10 million ya wena 10 million yin'wana u yisa le ka political party so va nga nyiki munhu wa mabindzu ku ri loko ni ri munhu wa mabindzu ni tiva ngopfu ku ri profit na income swi hambana njhani na ku ri SARS lava mali ya ni nge pfumeli ku ri ni bila 20 million u ku teka 10 million ni ta ku vutisa ku ri so loko u teka 10 million ni ta byela SARS ku ri yini mhaka 10 million yaleyo so ku laveka vanhu lava ku ri a va tivi nchumu hi mabindzu vanhu va ku ri va ta swi kota ku tirhisiwa i vanhu lava tirhisiwaka va ta xava timovha i mali ya ku ri a yi fanele va yi investa ka bindzu leri ra vona. A hi tlheleleni ka mbulavulo wa khale ka president se ve ri hayi tanihi MK va ta ya a parlamente kumbe ku nga ri parlamente ka huvo yo endla milawu kwele ka ti-legislatures hinkwato hi ndlela yaleyo mi vona onge ti se ku tandisa ku yini ngopfungopfu loko se swi twala onge ti se ve ri vona va lava ku ya hlangana na mavandla lama mo fana na va ATM na va EFF va languta hi tlhelo ro kaneta mhaka leyi i ri kona Afrika-Dzonga i ku ri parlamenti ya hina yo hambana na tipalamenti tin'wana ta matiko man'wanyana ngopfungopfu matiko a le vo America na vo Britain ku ri loko munhu a ta va member ya parliament
ku laveka a endle swin'wanyana leswi fambisanaka na nawu kumbe munhu a ku ri hi lawyer advocate hi vo vanhu la u kumaka leswaku va ta hetelela va ta va le ka parliament so va swi kota kahle ku endla nawu la ka hina vanhu va ku ri va nghena hi ti-list a va tivi ngopfu a va tivi nchumu ku endla nawu so hi mhaka leyi sweswi u twaka MK Party va ku no kuna progressive caucus ya ku ri vo va ta lava ku kaneta va ri group hi mhaka ku ri loko lava ku kaneta a ku lavi ku kaneta hi ku vulavula le parlamenteni ku lava ku kaneta i swilo leswi va kona ti-private members bill o tsala nawu wo fambisa parlamenteni mi ta vulavula hi wo swi nga endleka ku ri u kuma leswaku nawu wa u ta kota ku pfuneka swin'wanyana u ta amukeriwa u ta va nawu wa tiko mara lava ri leyi hinkwavo a ku na laha tivaka ku ri a nga tsala kumbe va ku leya mbanyi leya marijuana use a ku na loko wa ku ri a nga tshama hansi a ku ni ta tsala nawu wa mbanyi wa ku ri u ta fambisana na leswi swi lavaka munhu wa khale loko ri u tsare swa ku sungula i tatana Albasini loko ri a ri le ka IFP wa ku ri ye a tsaleke leswi swi vulavulaka hi so hi mhaka ya mbanyi mara va ku tala lava vo EFF na vo MK Party a ku na la swi kotaka ku ri loko lava ku sungula ku tsala nawu wa ku fambisana na swilo leswi lavaka swi endleka njhani that's why u twa ku laveka ku ta va na ti-caucus ku ri va lava ku endla ku ta va caucus mhaka ku ri loko va ri munhu na munhu a va nga swi koti loko va ri party na party va nga swi koti ku ri va ta endla njhani hi mhaka ku ri loko kaneta ku lava ku kaneta hi alternative nawu hayi ku ri u ta kaneta leswaku swi testeriwe vanhu van'wanyana ni tshame ni mi vutisa xivutiso lexi ni mi vutisaka xona namuntlha ivi mi xi hlamula ni la ta twa ku na namuntlha ma ha ta xi hlamula loko ku sunguriwa ATM a va ku hayi khale ka president va swi tiva swa ATM leyi sweswiwani ku na MK loko mi langute ATM na leswi yi tikomba ku yi kha yi famba swoho swa tlhelela kwalaho ka ku a va swi tiva na loko yi sunguriwa ATM khale ka president hi ku vona ka n'wena hayi a va swi tiva ni vona ku ri ATM leyi a ri yoya ku ri sunguriwa hi voho ngopfungopfu munhu wa ku fana na tatana okay mani loyi a ri matsala wa ANC nkarhi leyi Ace Magashule a va swi tiva ku ri ku ta va RET ya vona mara yi ta va yi ri le parlamenteni ta endla sure ku ri swilo swi famba hi ndlela leyi va lavaka hi yona so sweswi that's why loko languta le ka progressive caucus ATM na yo ko and munhu loyi a khomeke ATM tatana Ndzungula wa swi vona ku ri munhu a ku ri tlhari ngopfu va mi lavela swona swa ku ri i munhu a ku ri tlharile nga swi kota ku pfuna ka swilo swa ku talanyana so na sweswi ni vona ku ri ATM na man'wanyana mavandla politika ya ku ri a fambisana na woho i woho mavandla ANC ya ku ri lava ku a tirhisa ka mhaka leyi mara tinomboro ke hi ku loko se va sungula ku ndla swa muhlovo swi ta hlupha so good enough ndakota nikomela vutisa ani ku loko se va ani sweswiwani se va sungula ku ndla swa ku hayi tiphati ta vantima ti fanele ti hlangana se loko tsota hi sweswo phela tinomboro ti ta va hlupha mara leswi a ni ri loko o languta ku ri lava va progressive caucus va kume yini na loko va nga a va pfuka va ku no ku laveka yi endla i ta tsombana i ta endla ku ri i ta swi kota ku tirhisana na ANC kumbe ku kaneta ANC va nga swi koti ku swi endla kahle hi mhaka ya ku ri sweswi va tiva ku ri munhu loyi va nga mi laviki i tatana Ramaphosa mara loko o languta ku ri va lava yini va tiva leswi va nga swi laviki va ku tala ngopfu va tiva ku ri va lava yini swa ku sungula EFF ta ku byela leswaku va lava ku nationalize ti-bank va lava ku nationalize tibanki loko ya ka MK Party va ku byela ku ri vo a va lavi constitution leyi yi tirhisiwaka sweswi lava lava ku ri matimba ya ku tala ngopfu a ta nyikiwa tihosi loko ni khomeleni maxiko xi vuye xi ni tsema xi nchinani lexiya a ma ha hlamusela timhaka letiya ta a ni vutise timhaka ta tinomboro na vantima ivi mi kha mi kombisa loko o languta sweswi brapet hi mhaka ku ri DA enkarhi leyi before ku fika nhlawulo a vulavula hi mhaka ya vona ya moonshot pact a va lava ku ri loko va nga khoma tinomboro ta kahle na tipati leti ta ku ri ka moonshot ti khoma tinomboro ta kahle va ta swi kota ku ri va ta khoma la tikweni va ta pfalela ANC handle mara leswi swi endlekaka hi mhaka ku ri DA a yi na ambition yo hambana a yi hambana na mavandla man'wanyana le ka moonshot pact
hi mhaka ku ri endzhaku ka ku ri ku ta huma ti-result ta nhlawulo hi swi vonile ku ri loko se va sungula ku ri va lava ku tirhisana ANC vanhu va ku fana na Mashaba ka Action SA va vulavula leswaku va nga swi koti ku tirha na ANC va humile mara loko o languta Mashaba sweswi Action SA na le ka Progressive Caucus a yi kumeki a yi kona le ka Progressive Caucus vanhu va fana na vo Boza na vo Rice Mzansi a va kona ka Progressive Caucus hi mhaka ku ri Progressive Caucus yi lava ku ti xavisa ku ri yo yi vanhu va ku ri xilungu va ku va ka le ka left va tirhisana na va lava ku tirhela vanhu va ku ri a va na ntirho vanhu va ku tirha va lava ku tirha na vanhu va ku ri a va na nchumu mara loko o languta Boza Rice Mzansi na Action SA i le rivaleni ku ri vo va lava ku tirha leswi hi xilungu va ku na working class vanhu va ku ri va tirha mara u kuma ku ri va kolota mali ya ku tala ngopfu so va lava ku ri va ta va na va ta kuma swa ku vonakala leswaku vutomi bya vona bu ta improve so mara loko so o languta ANC na DA ku ri le kwini sweswi leswi swi vonakala ka swi endleke ku ri DA a yi tshunelanga ka tsongo ka ANC lo iyo ya ku i tshunele ka tsongo ka DA hi xilungu va ku yi move kusuka la ka center ya le ka right ka tsongo hi mhaka ku sweswi leswi endleka ku ta va bindzu loko DA khale vulavula leswaku laveka Afrika-Dzonga yi fambisa ku fana na bindzu ANC ku laveka mabindzu a tiva ku ri ku na mfumo ku na vange ra politiki leswi swi vonaka swi ta endleka sweswi ku ri Afrika-Dzonga yi ta fambisa ku fana na bindzu and loko yi fambisa ku fana na bindzu swilo swa ku fana na ti-basic va ku yini swa ku fana na minimum wage ku ta lava swi sunguliwa swi vulavuriwa kahle ku ri DA i swi vulavuriwa swi veka le rivaleni ku ri yo a yi voni leswaku ku laveka ku va na mfumo lowu ta vulavulaka ku ri munhu u fanele a hakeriwa mali muni so swi ta sungula ku vulavuriwa and loko se sungula ku vulavula mhaka minimum wage swi komba ku ri se u tirha ku fana na ndlela leyi DA tirhaka hi yona hi mhaka ku ri ANC sweswi se i vavise ngopfu lava Progressive Caucus ku fika ka ku ri loko DA nga famba yi nga swi koti ku ri va pfumelana ku tirhisana na yona so leswi vulaka ku ri sweswi hi fanele timisela ku ri hi taka nhlawulo un'wanyana wa tiko ku se nga kavi 2029 before 2029 swi endla ku ri i famba ka nhlawulo un'wanyana hi ku ri a ni voni ku ri government of national unity kumbe leya government leya consensus ya sweswi ku ri ta swi kota ku lasta ku fika ka nkarhi leyi va lavaka ku ri lastawo hi 2029 i ncini xi nga ta yi tikisela leswi ta yi tikisela i mhaka ku ri sweswi ku na vanhu van'wana ka ANC va ku ri a va lavi alliance leya ku ri koka ka DA na ANC vanhu va fana na Vukwele Mantashe ku vulavuliwa ku ri a va nga lavi ku ri ANC yi tirhisana na DA ku na van'wanyana ka ANC so loko se ku ya ka nhlawulo wa ANC 2027 va koho lava tivaka ku ri ku na faction ya ku ri a yi lavi ku tirhisana na DA lava ku ri va ta ku loko se ku ya ka nhlawulo ta vula ku ri me loko ni nga swi kota ku hlula ka conference leyiya ti ta endla sure ku ri ANC ya huma ka alliance leyi so u ta kuma ku ri kumbe ku ta va ku nga fiki mbhanu tivi ku ta va ku na vomanta va ta va contesta un'wana u ta vula ku ri me loko ni nga hlula ka conference leyi ni ta tlherisela ANC ndzhaku la a yi ri kona ni nge swi koti ku tirhisana na DA ni ta huma ka agreement leyi so ku ta va na n'wana ku ri u ta ku me loko ni hlula ni ta endla sure ku ri tshava yo ka agreement leyi so leswi swi ta endla problem ya ku ri loko ANC ya nhlawulweni wa yona u ta kuma ku ri DA i ta endla swa ku tala ngopfu ku endla sure ku ri munhu loyi a humaka ka conference ya ANC ku fanele ku va munhu wa ku ri u ta fambisana na yona ka government of national unity kumbe ka coalition so loko swi endleka ku wina munhu wa ku ri u ri u ta huma 2027 leswi vulaka ku ri 2028 loko a huma mfumo government of national unity ta collapse and loko collapse a ni voni ku ri Mkhonto we Sizwe EFF lava Progressive Caucus va ta pfumela ku ri va ta mpfuna ku ri va ta qhuva lembe rin'we ntsena ku ri ku ta va na election 2028 va ta ka no 3 years we u tirhisana DA hina a yi lavi ku tirha na wena leswi ta vulavula ku ri u ta kuma ANC ya minority le parlamenteni DA i kaneta Progressive Alliance Progressive Coalition i kaneta so loko u ri minority u kuma ku ri nga swi koti ku rula so hi laha u ta vonaka koho munhu a ta ku no i ta rikhola president i ta ka nhlawulo i ta rikhola president i ta vita nhlawulo lomuntshwa hi mhaka ku ri u nga swi koti ku ri u ta khoma tiko loko u nga na majority parlamenteni a hi hetseleni hi leyiwani tatana Mashego mhani Rifilwe Mtshweni Tshipane va hlawuriwa tanihi chairperson wa National Council of Provinces ku endleke yini Brapet phela loko o languta makeup ya parliament ya Afrika-Dzonga National Assembly na NCOP swa ku tala u vona leswaku le ka NCOP a yi tekeriwile enhlokweni ngopfu NCOP nga ri ka van'wana i demotion ka van'wana i promotion vanhu va ku fana na Kaunda va ta vona promotion
Tsipane ta vona promotion mara a tekeli nhlokweni ku ri ku na nawu lowu kuma ku ri ku na nawu lowu humaka ka National Assembly loko fika le ka NCOP va rava stamp ntsena famba a ku na nawu wa ku tala lowu ta vulavula leswaku u hume ko ka NCOP u ta sayiniwe president ku ta va nawu so leswi swi endleka kwala hi mhaka ku ri a ri premier munhu leyi la ene munhu wa ku ri le ka ANC ya ANC so va swi langutile va vona ku ri hi mhaka ku ri a nga swi koti ku va premier loko va mu tlherisela va mu yisa kumbe ka National Parliament ka National Assembly a ta va backbencher swi ta vonakala ku ri demotion ku ri munhu loyi a ri premier sweswi se va mu demotile a nga swi koti ku ri a ta va minister hi mhaka ku ri a nge vi minister sweswi ku na va ta vulavula ku munhu loyi i mu hlurile mutsari u tsandze i Mpumalanga u ta pfuna njhani loko a nyikiwa department so ni vona ku ri va endle deal ku ri hayi no munhu loyi a teke a yele ka NCOP ku ri NCOP a yi tekeliwi nhlokweni na loko a nga endli nchumu a ta khoma NCOP ku fanele ndlela a khome Mpumalanga swi nge vi na mhaka so i swona leswi endleka laha hi ku ri munhu wa NEC u le ka NEC ya ANC ku laveka ku va position ya ku ri yi ta vonakala that's why sweswi u vona leswaku Margaret Tsipane u kume leswi ku ri u ta va ye speaker sa NCOP se mi vula ku yini mi vula ku tatana Chupu Stanley Mathabatha va nga va minister u ta va minister and voni va ta menza ministara andole wa tsundzuka nkarhi leyi va famba ka ti-conference ta vona va ya le Nasrec ku ri fike le ya jikela tatana Ramaphosa so tatana Ramaphosa nga tsakanga ngopfu hi mhaka leyi a ni voni ku ri va ta menza ministara mara kumbe va ta menza ambassador a ni ri huma koho ka diplomatic ni vona leswaku kumbe va nga menza ambassador hikuva kumbe va ta mi faka kun'wanyana koho le ka deko a ta endla swilo swa fana na ambassador ku ri ku rhanga province ya ku fana na Limpopo na ku famba ya ka NCOP u nga vi speaker xa koho swi nge tirhi so a ni voni ku ri ta a ni tivi mara a ni voni ku ri u ta va minister ku ri ani sweswi va koho kwele sweswiwani va koho phela le ka legislature le ni va vonini va kha va hlambanyisi ni vona ku ri va ta mi nyika portfolio committee kumbe loko va nga lavi ku ri swi vonakala nga ri va mi tihlongolile kumbe va mi demotile mara ni voni ku ri minister ni voni minister va ta mi nyika yona Nemetwele Mashego ni khensile swinene nkarhi wa n'wina good enough Enkomo good enough Mashego imhleri wa politics lava hi bula na vona mingisero Mgangalolo FM va hi nyika xifaniso xa hilaha tanihi vahleri va vonaka hakoho hi ndlela yo yeleyo matsalani general wa African National Congress a ri ku vulavuleni na vateki wa mahungu a va andlala hilaha swilo swi nga ta famba hakoho ku ya amahlweni hi yo mhaka sweswiwani ku tekiwe xiboho xa ku va va kota ku va va hlamusela kahle timhaka leti ta government of national unity leyi ku nge le ku vulavuriweni hi yoho leyi van'wani va ku katsa na July va nge hayi a swi kona sweswo ku va kha ku endleka yini se va ta va kha va hi pfuna se va ri va hi rhumele tatana Joe Maswanganyi ku hi vo va nga ta bula na hina sweswiwani hi 10 minute ku bile awara yan'we va hi hlamusela kahle ku kahle va ri yini matsalani loko swi ta ka timhaka ta government of national unity hi ndlela yoleyo se sweswo hinkwaswo ta va hi kha hi bula hi swona kwala ka Mgangalolo FM kambe sweswo loko hi vuya mahungu ya misava ya awara yan'we hi ku sweswi la ni nga koho i awara yan'we henhla ka hloka hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we hi ndlela yoleyo tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula kube loko ha ri ka yale ku nga va ku kha ku tsanda yini hi ku a ni ngo vanhu lava hinkwavo xikongomelo nkulu tatani xilowa a ku ri ku veri va la ku korhokela hina tanihi vaaki a ku tsandi nchumu khale wa yi tiva hongoyi kambe a yi tivi ni voni mavhiki mambirhi lama nga hundza Kruger khale se loko yi languta yi ta kuma nga ku timhondo i ta nyari soko ingaku i ya njiya miri ingaku i homu ncila ingaku no i wa nghala kasi milenge ingaku i ya mbuti mara i homu nyani ya famba muti intiyisi yi ta va tano na government of national unity ya hina tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Hayi Botpet idzonsani bhalo kwala blank vateka Botpet mina ni swi bela mandla nhleni biyelerisa loko ANC va tshama hansi va swi vona ku ta ku loko vo endla mfumo wa nhlanganelo va ta swi kota
sweswi hina lavi nchumu a yo laha hi nga voteli ku va ya le palamende leyi va kanetana hina lexi hi nga xi langutela ka vona leswi va nga endla nhlanganelo walowo a va hi nyiki vukorhokeri hi ku vukorhokeri byona ha byi pfumala inkomu Inhlekani Bootpet na vayingiseri ka Afrika wa vulavula loyi i xikalavito Bootpet mina ni vona nga ku Xikwembu nkarhi wun'wani loko mi handana mi ri vana va munhu xi endla muyetlo wa ku ri xi mi hlanganisa loko mi karhi mi tovatovana se varhangeli va hina lava a va tshevi ku tovatovana va hloniphana va endla lexi nga fanela ku va xi endlela tiko na cancer Inhlekani Khalanga mina na u ta nghena nyana la na leswi se va nga tlhava jikanyana ku vana ra MK Tatana Zuma a va a tlange tivhoti ta vanhu ene vanhu va tlhava tsutsuma va ya n'wi vhotela tanihi ku yi vandla va rivala ku a ri kwala ka phati yaleyi a ri yena murhanga phanda wa hina wa tiko ivi a tsandeka se vanhu va kokiwa rinoko hi ku vulavula se Tatana Zuma a va hloniphi timfanelo ta vanhu ene vanhu va swi vonile va tlhela va n'wi landzelela loko yena ku yimela tlhelo swi vula yini se vanhu va dyondzi ku haya va fanele va dyondzi khale se vanhu a hi dyondzi naswona a ku le ku dyondziweni vanhu va le ku lahlekeni se a ku hera mina lero talani la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula hi laha nga koma mintseri wa Munghana Lonene FM makoma na le kheseli swinene n'wina mi nga kota ku rhumela ti voice notes ta n'we eka 0657443911 namuntlha ku ri msumuni ku titani ku ri siku ro wisa van'wani va le magondweni va le ku ringeteni ku tlhelela lomu va tshamaka va kha va tirha kona lomu va tirhaka va kha va tshama kona hi lava nga tlhelela kona sweswiwani se n'wina mi nga magondweni mi fika kahle lomu ya kona mi hlayisekile hi ndlela leya xikwembu xi mi endla tintswalo mi vamaka kona kambe ke i vanhu sweswi hi bula na vandla ra African National Congress inomo Tatana Joe Maswanganyi ntivo kha va kaya ku hlaya vito ra n'wina le ka huvo yo endla milawu Tatana Maswanganyi antivo amba byeli ku ngomkhachani mani va amukela nga hi tinkarhi hi bula na vona Tatana Maswanganyi nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM rixeni mlodzi na vayingiseri ni ri nitwa va kha va kaya ku hlaya vito ra n'wina mina a mi swi tivi ku vito leri i ra vuswana a mi fanele mi hi vutisela hi ta hi mi byeli ku ri hlayisiwa ku yini vito leri a ri ni hluphekisi ngoni tshama tin'hweti nhoveni a ni tivi va zama ku dlayini a ku ri graduation yo sungula liya handle ka leya mabandi leyi ene futhi na hoxisa na mina ni khomile dokodela ku va ni kha na vitana tatana ku ve ku na mabandi lama ma mi pfumelelaka ku mi va dokodela swi le nawini sweswo yin'wana ya tiyunivhesiti leti ti hloniphiwaka swinene la Afrika-Dzonga mi khensisa swinene dokodela a hi sunguleni la ka mhaka leyi ya n'we tani hi vandla ra African National Congress hi nomo wa Matsalani General timhaka leti ta Government of National Unity van'wana hambi ku ri tolo kunene a va kha va kaneta un'wana ngheni kwala moyeni wa lowu namuntlha kunene a kwa loko u twa vanhu va ku ku na Government of National Unity vo ti vulavulela kahle n'wina tani hi vandla ra African National Congress hi nomo wa Matsalani wa n'we mi ri yini mlodzi a hi swi vekiseni ku ve na ti-election hi ti 29 ta May tiphati hinkwato a ti fikisangi 50% plus 1 ku phati yo karhi yi endla government yi ri yoxe leswi vulaka ku ri mi sala na ti-option ta mune ku tiko ri ya mahlweni tiko ri nge yimi hi mhaka ku tiphata ti winang government so ku na leswi va nge i ti-coalition ti ya hi swiyenge swa mune ku na leyi va nge Government of National Unity hi leyi nga endla hi 1994 hi leyi nga ndliwa Kenya hi 2008 hi leyi nga ndliwa Zimbabwe hi 2010 laha ku hlanganaka tiphati hi ku ya hi leswi ti nga performisa swona a parliament mara phati leyi nga na tivhoti to tala hi yona yi kumaka tisiti to tala aka cabinet ni le ka xipikara ku na leswi va nge i Grand Coalition number 2
That coalition i ti-party timbirhi letikulu kumbe tinharhu letikulu ti forma government leswi humelelaka sweswi a Germany, a Israel, a Italy na le Austria. Ivi ku va na leyi nge minority government laha hi laha party yin'we yi endlaku government yi nga hlanganangi na letin'wana hambi na loko yi nga fikisangi 50%. Ivi yo hetelela coalition hi leyi nge legislative coalition laha ti-party ti tirhaku swin'we a parliament. So leswi sweswiwani xi endliwaku la South Africa hi leya number 1 ya government of national unity laha ANC yi nga yona yi nga na majority yi nga ta va na speaker yi nga ta va na ti-cabinet minister to tala and then ku tirhiwa yi tlhela yi va na president na deputy president ivi ku tirhiwa ku yiwa amahlweni hi ndlela yaleyo. Kuve hikokwalaho ka yini ku matsalani wa n'wehe kumbe n'wena ta ANC mi vona swi ri na nkoka ku vanhu va swi tiva ku a mi marhambile mavandla lama tipolitiki lama hi ku hambanahambana ka woho naswo a mi ma kombise kahle ku xikongomelonkulu xa ku va mi ya rhambela ku mi ta simeka mfumo ku ya hi laha mi nga wu tumbuluxako? Mlodi, ti-29 ta May ti hundzini hi ti-1 vana na vakhegula na vakhalabye va fanele va hakeriwa mudende. Xikolo xa pfula vana va fanele va dya xikolweni ku fanele ku va na NSFAS. A swi nge koteki ku nga vi na government. Mavandla lama hinkwawo MK Party yi rhambiwile yi fika yi veka swikoxo swin'wani swo tika ku tlula na mpimo. Loko okay a hi ta swi vona. EFF ya Labour ku huwa yi rhambiwile yi fika yi veka swin'wani ku hayi na hela ku tirha na ma-DA na lava va helenzile mara hi languteni tolweni wa masiku hi wa vutlhanu loko ku yiwa le a Northern Cape yona EFF yi fika yi vhota na DA. Loko ku endliwa timasipala yona EFF a Johannesburg a ku Ruleni a Tshwane Thabazimbi Modimolle na kwihi a yi vhota na DA. So a ku na loyi a nga vitaniwangiku negotiation team na president va hlangana na ti-party hinkwawo kata na mavandla lama ma nga na munhu wun'we ntsena a parliament ku ri hi kota ku yisa amahlweni ku ri ku va na service delivery ku hakeriwa ti-social grant ku tiko ri famba ri ya amahlweni. A swi nge koteki ku tiko ri yima ri ku tsere hi jamelana hi ndlela yaleyo. Swi ve kombi vutihlamuleri aka party leyikulu yi nga kuma tivhoti to tala. So hi ya ku tirhisaneni na vona a hi ngheni ka alliance na DA hina na IFP na PA hi nghena aka coalition government ku nga swilo swa tiko. Alliance ANC ta tama ya hari na COSATU na SACP na SANCO swi le tlhelo leswiya. So a hi hambaniseni alliance hi hambanisa na government of national unity laha hi vulavula hi ku fambisa tiko ene un'wana na un'wana loyi a nga voteriwa i fanele a va na vutihlamuleri. Hi nge vuli ku hi nga tirhi na DA na AFP mara va votiwile hi leswi hi fanele ku hi swi tolovela sweleswo. Se loko ni kha ni languta ka xiyimo lexiwani ku ya yisiwa ni mi twini mi kha mi nyika xifaniso xa hi laha swilo swi nga fambaka ha koho ku ya amahlweni kambe xivutiso sweswi ku ta va ku ri ku lava va ha vilelaku ku ka ha ri na nkarhi wa ku ka ha yiwa mahlweni ku vulavuriwa kumbe minyangwa se yi pfariwile se swi herile n'wina mi ta tirha na valava va nge te va ta pfumelelana ku tirha na n'wina ku ya mahlweni? Loko mo languta xitatimende xa ANC le maheteleleni xa komba ku lava va lavaka ku joyina minyangwa yi ta tshama yi pfulekini hi laha ku nga heliki a va nge aleliwi a ni va votiwini vanhu lava. A hi tekeni hi wa vutlhanu hi lava ku foma government MK Party a yi tiparlament a hi fanele hi endlisa ku yini hi va vitani ku tanani vona va lava a hi le ku teni kwalani na tolo mi voni va endla swin'wana statement. So mara loko nkarhi lowu vona va nga ta titwa ku sweswi se na hina hi la ku tala ka government of national unity minyangwa yi ta pfuriwa 5 years hinkwayo ku ya fika 2029 a ku na munhu a nga ta pfaleliwa handle hi ku hi lava ku ti-party hinkwato hi ku ti votiwini vanhu va South Africa a titi hi kota ku yisa vukorhokeri amahlweni hi leswi hi nga langutana ngoni na swona. And a ku na ti-workers rights ti nga ta tlheriseliwa ndhaku hi ku hina va DA na vamani. ANC na ti-party letin'wana hi 35 hi sayine leswi va nge i statement of intent hi leswaku hi marito man'wana i agreement leyi kombaka ku government yi ta fambisa leswi ku ya hi constitution
ku ya hi milawu ya tiko hina hi sapota ku swa Israel na Palestina ku ri ku va na kurhula hi ta continue hi ya mahlweni vulavula hi swona foreign policy hinkwaswo leswiwani swi government yi nga ta fambisa swona swi sayiniwini laya aka xitatimende lexiya or aka agreement liya a ku ngo to voyiwa ko pfuka ku tirhiwa njhe no ku ta tirhiwa hi ku ya hi leswi hi nga twanana swona aka agreement lexi vitaniwaka statement of intent. Min tekela xivutiso xa mina hiko a na hala ku ta kwalani ka ku minkarhi ya ku tala vanhu va loko ku vulavuriwa hi timhaka ta minhlengelo ya mixaka lowu va le ku languteni leswi swi ka swi humelela ka madorobankulu namuntlha i votiwile munhu mindzuku i no confidence mindlwani hi leswiya swa ku taniya ku na ntwanano leswi mi nge ku na ntwanano kumbe ku na ku pfumelelana loku nga sayiniwa mpfumelelano lowuwani wu tiye ku fika kwihi ka ku a hi nga ku namuntlha hi fika hi kuma ku se ku na vote of no confidence se un'wana wa suka van'wani va le ku tshaheni ku ma swi tsundzuka loko ku sunguriwa GNU malembe ndzhaku hi 1994 National Party i nga ri yi hume xikarhi swi nga se hela. A hi nge vuli ku tiphati tin'wana ti nge tlomuki kwala xikarhi mara loko mo languta leswi swi endla ku va na tihizohizo le ka timasipala ta ti ri kona la ku ri na ti-coalition a ku nga ri na ntwanano lowu a wu fikeleriwini wu tswariwini a wo vulavuriwa ku a hi tirheni swin'we ivi loko le phambeni ni fika swin'wana va twanana van'wani va ku ha hina ha famba van'wani vote of no confidence a swi nge endleki sweswi aka GNU agreement leyi hi nga yi vekela leyiwa ntwanano lowu hi lowu na tiko wu nga ta tshama tiko ri nga ta tshama ri kha ri assessa ri swi vona ku i mani a spoiler laya aka government of national unity so a swi nga to olova ku party yi nghena yi huma party yi nghena yi huma va ti bohile ku ri leswi a hi nge swi endli leswi hi ta swi endla hi ku languta yini hi ku languta ti-interest ta tiko ra Afrika-Dzonga ku a hi yiseni vukorhokeri a vanhwini a hi winangi hinkwenu 50% plus 1 a hi pfumeli swin'we hi ta angarhela swikoxo swa tiphati hinkwazo leti ti nga laya hi kota ku vona ku ri hi hinkwenu hi fambisa njhani tiko a swi nge he fani na nkarhi lowu nga hundza phati yin'we a yi fambisa tiko yi ri yoxe a hi pfumeleni ku swilo swi cincini na magenge ma fane ma cinca. Se mi hetisela mokwini tatani Dr. Maswanganyi loko hi kha hi languta ka xiyimo lexiwani xa ku ka ha ri na vanhu va nge swi nge tirhisi sweswo hayi ku nge ndlini yini mi nga tshembisa yini vaaki ku zani mi nyika ntirho lowo tika lowu wa ku n'we mi tshembisa vaaki i mhaka ya ku xo sungula ka nhlawulo lowu hi n'we mi nga kuma tivhoti to tala xa vumbirhi la tikweni leri loko hi languta matimu ya malembe ya 30 hi n'we tanihi ANC a mi rhange mahlweni a mi kha mi fambisa tiko leriwa se van'wani va na ku chava ka ku kumbexani hi nga pfuka mundzuku va ku mintirho wu herile hi nga pfuka mundzuku va ku mudende wu herile hi nga pfuka mundzuku va ku minimum wage ya ha tirhi hi nga pfuka mundzuku va ku yini se loko mi kha mi hetisela hi swihi leswi mi nga tiyisisela ku vaaki swoho ka xiyimo na ku humelela ka tiko ku ya mahlweni. Hi ku hetisela Mlodzi loko mi languta statement of intent lexi ku nga ntwanani ku na leswi va nge i ti-foundational principles leyi nga yona foundation leyikulu leyi mafambisele ya government ma nga ta famba hi xiswona hi ta fambisa hi vumbiwa ra tiko social grant ku nga midende yi ta tshama yi hakeriwa hi languta timhaka ta ku aka tiko ku nga nation building vanhu va ta thoriwa hikuva va ri na ti-qualification leti ti nga fanela aka public service ku ta tirhisaniwa na tihosi hi ku tihosi na tona va fambisa mimfumo kolomu va kumeka ku va ri kona ku ta langutiwa timhaka ta foreign policy ku ri yi langutiwa timhaka ta human rights African Agenda 2063 mindlwani wa vunharhu hi ya apitori ku ya veka president Ramaphosa loko yi heta ku n'wi veka i ta veka cabinet endzhaku ka loko a ta va a vulavurisanini na tiphati letiya ti nga kona aka GNU hi wa vumune cabinet ya sweriwa in or wa vutlhanu ivi ku sungula ku tirhiwa ku tuvuka ritshuri ku yisiwa ti-service amahlweni lava va nga handle loko va lava ku ta train ya ha ri kona a va joyini ku tirheliwa tiko hi ndlela yaleyo. Dr. mi vangani
mavandla mangani la ku fika sweswi? Sweswi hina ANC, hina DA, hina IFP, hina GUD, hina PA. Tiphati leta ntlhanu ti fika ti-seat ta 273 a parliament leyi constituta ku yini 68% ya ti-seat ta parliament. Kambe am vota wa va loko president va votiwa 284 loko ni nga hoxisi na xipikara kwala ka va 283 ai letin'wana ti huma kwihi? A ti huma ka valava ya vo nga ha va lava ku joyina a va vota na vona a ni kwala handleni ku na lava vonaku swilo ku phela nkarhi wun'wani wa chavisiwa hi murhangeri wa phati na hina mara hi ntiyiso kha wu tiva ivi va vota leswi nga koreka. Nemetwe kheseli dokodela Maswanganyi kheseli swinene nkarhi wa n'wina hayi onge ti ta bula lembe leri timhaka ti tele kheseli swinene. Ku khensa mina Khalanga na vayingiseri va Munghana. Inkom sweswo mingisero Munghana Lonene FM lava hi bula na vona dokodela Joe Maswanganyi lava hi bula na vona kusuka ka vandla ra African National Congress andaka loko va vulavule hi timhaka ta ku enakeni swi na nkoka ku va na mfumo wa nhlengelo lowu katsaka mavandla lawa ya va ya hlayeke laha henhla hi ndlela yaleyo se swo vula ntsena ku loko va ya hlayise swoleswo ve ri na laman'wana mavandla ma nga ha nghena hi ku loko va ka va hlaya lani va ti va vulavula hi 260 kambe loko va vulavula hi 260 loko mi languta tivhoti leti kha ti vota president na xipikara a ti famba ka va 283 284 se lavan'wani va mani hi lava va nga laveki ku vonaka ku ve le ka GNU nako loko ku ka va lavi ku vonaka hikokwalaho ka yini sa hi ku timingisero mi le ka 0860002543 nangona ko Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomandlela hi ku haxela nangona ko low tweak suka halino a studio 1 again hi la hi nga ko mingisero mi na pfumela ku ri kwala nga kona wo yime ku lunga ku lota tana tlhelo rin'wana ra timhaka ku ya hi laha u nga tikhoma a ko hi ndlela leyo ni nge ri u nga tirhisa nomboro ya 0860002543 kumbe u tirhisa Africa Munghana i X handle n'wina mi ri yini mbatwili va ANC va vula tani ve ri ku na statement of intent ku nga tsalwa leri ri nga humesiwa hi vandla ra African National Congress ra ku hina tanihi vanhu lava hi nga kuma tivhoti to tala ku tlula mavandla laman'wana hi le ku rhangeni bya ra vutihlamuleri bya ku vona leswaku hi simeka mfumo leswiwani ku ri ku endlela leswaku vukorhokeri byi nga yimi swi nga va njhani loko pfuka va ku hi ti 15 va ku a va holangi va tirhela mfumo va ku a va holangi mali ya swakudya swa vana swa vadyondzi a yi nghenangi lava NSFAS anakini hayi ve le ku tikayakaya leni a ni tivi swi ta lungharini kambe kumbexana loko ku hitiwe ku i mani holobye wa tidyondzo ta le henhla hi yo hi nga ta kota ku n'wi vutisa ku ya mahlweni loko president va ta va vekiwe ximfumo hi ravunharhu leri ntirho walowo nga ta va kha humelela kusuka le a Union Building kambe hi nga se ya kule ya hi ku na mingiseri loyi la layini leyi mani n'wi teka ni toko hi angula kwini nhlekani Khalanga nhlekani lava xumi aye papa kuza ni fonile ni nyanyule hi mahlamuselelo ya dokodela Maswanganyi va wayizela swinene ku ve xitichi lexi xi khomele tidyondzo ta kahle ngopfu a mhakeni leya tipolitiki ngopfungopfu nongonoko wa lowu wu pfa nkarhi wun'wana hi tlhakanyiseka hi mhaka ya vanhu lava va ti tholaka ku va vavulavuleri va tiphati to karhi va fika va nyika information leyi hi xinghezi yi vuriwaka ku is distorted information leswi ti kahle ngopfu timhaka ta Government of National Union and loko ri vanhu va yingisela a hi tekeni leswiya Maswanganyi va nga swi hlamuserisa swona a ka ha ri nkarhi wo canvasa sweswi a ka ha ri nkarhi wo sola ku phati yo karhi yi lava yini hi lava rhumiwa lava va nga tiyingisela ku va ta fika va hi endlela leswi tiviri swi lavaka ngopfungopfu laha ka ku va na vanhu lava nga tata va ri na mali ya vona va fika va sungula tifeme na swin'wana vana va hina va thoriwa lava ku hi yo mhaka leyi kulukuma ngopfu handle ka swona leswaku vanhu va ti seketela ngopfu hi leswiya swa ti-grant a swo va nchumu ku na sakara mugayi a swi xavi se loko u kota ku pfuleka tindlela ta ku va na mintirho futhi hambi hala ka hina basafi yo vuya yi fika yi tlhela yi pfula futhi ankonko yi thola 3500 wa vanhu hi ta khomeka kahle leswaku vulavulaka phati yin'wana munhu un'wana a nga thoriwa vulavula phati swi ta hambukisa vanhu va ka hina va ta engaku haya ku votini kasi sweswi un'wana na un'wana loyi a nga votiwa yi a nga hlawuriwa ka nghena leyi
lava nga salela ndzhaku va tiphati letin'wana impela va vule swona tona masangai a va khandziyi xitimela xa ha ri xitichini kambe miri yini ku van'wani va lava nyikaka swikombiso swa ku twala onge ti va canvas va ha ri na ku tshemba ku aya kumbe xani ku nga yiwa tikhoto swilo swi yima hi ndlela yin'wana ivi ku za ku fika la se ku hetelela ku tlheleriwa futhi ka nhlawulo ma vona se kumbe xani loko va kha va vulavula va kha va langute hi tihlo rero loko no hlamula ni nga hlamula ku lava ya vhele i vanhu lava tsakelaka ngopfu ku voniwa va ri khoto ene ni vone un'wana tolo a tshame kusuhi na vanhu lava va khale ka mupresident a na ha ri sure ku i le ka AFF kumbe i na vona na ingaku yena i ti pfuna ngopfu hi ku teka vona va yisa khoto va n'wi hakela se leswi a hi fanele hi hundza ka swona a ni tshembi ku va nga fika va winile vanhu se hi xili vanhu va tlharihile va kombile vanhu ku hi xili hi na vanhu hi tivhoti ene vanhu va ANC na DA i va kwala ka tiko leri leswi freedom charter yi nge ti South Africa belongs to all who live in it swi na mhaka ku wa muhlovo wihi hi ku na van'wani va ha vulavulaka hi ku hayi a swi ta va swi ri kahle ku mavandla ya vantima ya hlengeletana ya kota ku vona ku yisiwa ku yini mahlweni leswi ni nga vutisa un'wana mingiseri ku kasi ho tlhelela emhleri ni nga va vutisa kasi ku ngo tlhe ti kuma lava ku vulavula hi ku na vantima ku na valungu swi fike swi onhaka kwihi n'wina mi nga angula mkwini ni ri na muntshwa wun'wana namuntlha aka ni vutisa kasi ku na lavakulu valungu va mi onhele yini leswo mi nga swi koti na ku va rivalela se ni nga swi koti ngopfu ku hlamula mara hi swa kun'wana ku na transformer yi wele hansi ni n'wi vutisa ku i vona ingaku ku nga va ku ri mulungu a nga ta a ta hasila transformer leyi a yi ngeta ku yi yiva na a ku i mhaka ya vusiwana se ni ku a hi mhaka ya vusiwana i mhaka ya xikonyololo me a na ha tshembi ku valungu lava nga kona laha va nga ha yi tlherisela apartheid a ni yi vonile i fila machini ti famba na lava a va nga swi twisisi na ku hi katana na vona lava nga laha a ku na kun'wana va nga ya kona va kwala ka hina a hi tirhisaneni tlhela vanhu lava va na lexi va xi kotaka vona hina hi nga swi kotiki na leswi hina hi swi kotaka va nga swi kotiki i ku hanyisana swi swi ri kahle impela ngo tlaya swi ha ri mapatini ti hanya swin'we hina hi ri vanhu swi ku hanya swin'we va hemba levi nga hava lava valungu van'wani va vona va tlhela va tirhisa na maloyara na magqweti ya valungu van'wani va vona va tshama na valungu kusuhi va faka na mputso wa good morning se vo xisa vanhu a ku ri nchumu lexi nga biha hi mulungu hinkwerhu ka hina hi ndlu hi xikwembu xin'we ku hambana ka misisi hi ku rhandza ka xikwembu na hina hi sasekile se lava xisaka vana ngopfungopfu va va byelaka na xo biha hi valungu a va vutisi mina hina swi hi pfunile ku hanya na vona minkarhi leyi ri nga humi Dimitri vera va vutisi mina ni mi twile mingiseri kheseli swinene nkarhi wan'wana emakume nharhu timinete ntsena ku bela wara ya khume nharhu u yingisela nakona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandlela 0860002543 ni vone Professor Sengala va hundza a ni tivi ku va nga tlhe va hundza hi va vona ke khani nga se va vona kambe loko va tlhe va hundza ni ta va vitana hi ta twa ku va mahungu na kambe amukeleni un'wana mingiseri lo nhlekani nhlekani Buthatha aye papa Buthatha GNU le na ivona yi ta va mhaka kahle loko ni languta yi hlangane na DA la ku nga na nhlonge yo basa va swi kota ku maneja swilo ando la ku tekela vanhu vantima hansi se mi hi tekerile loko mi ze mi ku la ku nga na nhlonge yo basa va swi kota swi vula ku se mi pfumerile ku hina hi swi koti hina vutivi lebyi va nga na byoho hina a hi na byona ngopfu ku fana na vona hinkwenu ha swi tiva sweswo mi vula vahi lava va nga tswariwa hi minkarhi ya le ya xihlawuhlawu kumbe njhani hi ku mi vula vahi lava nga ri ku na vutivi nako vutivi byi vutivi bya ku rhangela management ku na management ku na supervision hina yes ya swi kota ku supervisa but loko swi ta ka management vanhu va nhlonge yo basa va swi kota ku tlula vanhu vantima se loko va ri koho ka sweswi va hlangane na vanhu vantima ku ta va na vufambisi bya kahle loko ni swi langutile la tikweni ra Afrika-Dzonga ku na swilo swo tala leswi nga onhaka loko languta a ku ri na xikepe xa SA Navy lexi a xi fanele
Kungulera ruye ritsema kama episode 0860 002543 na ngwana ku Africa wa bula le kam kana lona FM makombandlela aya mkene nungwana mingiseri hello inhlaka Khalanga me ku papa ipukile ngobona Khalanga wana ipukile mana cancer sinane kumibele ricengo mirini ngwa minge munhu adlamba empe anla ku rhanga ni hlamula xivutiso lexi mukhambi xivutisa xa ku kasi tiphati leti ko fane ku va ku ri ta vantima na ntsena na leta progressive lexi ni hlamarisaka n'wina Khalanga swi vula ku vanhu a va swi vonisi swona a South Africa loko a va swi vonisa swona a South Africa a va ta va votele tiphati ta progressive hi xitalo ti ya parliament ti va ka majority the fact ya ku a ti winangi tona hi xitalo kumbe ku hava yin'we na leyi yi nga kuma 50+1 ti ta progressive swi vula ku vanhu lava votaka a va swi vonisi swona leswi vanhu lava vulavulaka hi tiphati ta progressive va swi vonisaka swona including the MK Khalanga kuna vanhu lava va nghena ka radio va vulavula mara aneri MK le vulavulaka yona hi leyi ngele ku rileni ku tinomboro ta yona ti lo cicaciciwa kun'wana vona va fambe kahle ta ku imangwa loko hi vona mavala hi nge va kaneti ku fika sweswi hi hava xo va kaneti hi xona hambiloko na vo va nge se va na xona xo yi convince a ni va ta khoto va ta presenta loko ku ri ku va na xo khomeka Khalanga hi ta swi twa kwale a ni lavi ku va kaneta mara lexi ni chuzaku hi loko va ku na 9 million wa tivhoti leti to ka ti nga countiwangi ti nga nyamalala xivutiso i ku a tivhotele MK hinkwato that 9 million because mina ni nga hata na argument ku loko ku ri ku ti kona ta 9 million ti nga cokumeta swi vula ku loko to hlayiwa loko ku ri ku ta kumeka swi vula ku ANC yi nga vuya yi kume 50+1 hi leswi ni hleketaka swona but ni nge ni swi tshikela vona a ni na vumbhoni bya ku ti cukumetiwile kumbe ti nyamalarile hi ta twa hi swona hi yipele swona mara mfumo wu ya amahlweni Khalanga a ku vulavula matsundzuka loko ku vala MK yi vulavula timhaka ta ku a parliament yona a yi ya boycott because ku laveka more than 350 ku ri ku nga vi more than 400 and ku nga vi less than 350 ku fomiwa ku yiwa parliament va swi vonile ku nga ri ntiyisa ni van'wana va nghenile kwala ka radio va swi kaneta loko va hliri lava mi va vitanile va ku a hi swona ku laveka 1/3 ya nambara leyi nga hlayiwa a ku laviwa ku vanhu ku fanele ku va more than 350 va swi kaneta se sweswi va nga swi vona ku nawu luwa a va nga wu hlayangi kahle va decide ku ya parliament because va swi vona ku tiko a ri nga yimi and va votiwile tiko a ri nga yimi loko MK yi nga yangi tiko ri ya mahlweni se that's the reason why sweswiwani va teka xiboho xa ku fanele ku ya wa vanhu le va ya lwa le a yana problem na swona va votiwile mara ana addressa le ya progressive Khalanga languta azapo yin'wana le a hi fane hi hlaku it's a progressive movement yi lwele vanhu va PAC yo kuma xitulu xin'we cope leyi a yi tikomba yi progressive a ya vuyanga parliament why vana va believe ka swona sweswo leswaku loko la ta nyika example ya ximanga it does not matter ku ri i xa green kumbe xa black kumbe xa white maka ku laveka ximanga whether ANC yi le ka and let me Khalanga ni swi tiyisisa ku government leyi nga kona i government of national unity yona leyi nga kona and reality ku MK I face reality including Tatana Zuma ku government leyi nga kona is government of national unity va swilava i reality so it's not nonsense as they have said it i reality with a government of national unity Khalanga ku vulavuriwa hi ti-white monopoly capital Tatana Cyril Ramaphosa it's a white monopoly capitalist and so forth va fanda hi valungu vona va fanda hi mani that's the question leyi nga yi vutisaka because vanhu va ri ANC I tirha from a zero balance it can't be mi nge tirhi zero balance murhangeri wa n'wina a kha a famba hi ti-airplane leti ti nga ri ta state leti a famba hi tona va ya ka va malamulele hinkwaswo va jikajika hinkwato a ta hakeleriwa mi nge humesi matitraka lama mamahozeni train mi ku n'wina mi tirha hi zero balance ko va na munhu la nga donate i kona munhu lava va fambaka and va nga vulavuli timhaka ta white monopoly capital because at one stage loko Tatana Zuma va ri president a va tirhisa an advocate JK
if you remember ari mlungu lawyer lo abangudirisa lokhu ukubona it has nothing to do with white baye bayifinela abalungu le lokhu bakhaba campaign sele simreketa ku hlamsitona ikukholi nithandle ngakona government of national unity lenga na ANC na ba DA na yini yinge pfuki yindle ku the basic condition of employment act tinga havi kona yinge pfuki yindle ku the affirmative actions tinga havi kona swi sign will imilawu hizo swi endla ku vanhu va vutisa ku why the rush khalange ngene ku byela ku why president Ramaphosa va sayine NHI speed aba swi vona ku swi nga endla ANC nga yi kumi 50 plus and start tika ku sayiniwa nawu luwa ku ta tirha va hatla va u sayina before ku va loko ava nga u sayinanga ava nga hata u sayina because vanhu vo tala kwale parliament progressive va nga ta u seketela kumbe xana se mina ni ya mahlweni hi tirha tiku ringe yimi ndhawu yin'we khalanga nemetwele mingiseni khetsenshina nkarongwe dangi khalanga Inkomme sasa mingisero mkaralona FM ikume makume mbiri ngwet minute inga seba awara ya mbiri aizona ni undala tabia isa mahlenda kales sasa mingisero lwebi ya famba sasa mingisero mkaralona FM nitari nibone Professor Sengala ila kunda letsing ila kunda ntwanano ntwanano lo ila bakundla na bona wo sis wako ibulana bo mnduku veri bani tweni kana bulabula etimakata bandla ba tlhakisiwa ku baya angomini kambe a hinga buli hiswona namutlha bo hindi kwala ivi hita bula hiswo kahle nkarhi lowu va nga ta ni pfumelela ku hi bula na bona aso ni nga steka mingise momo ni kombela mfambe ni khomele yalo ncinda ni bula na professor la iminete ntsena prof nhleka na hlamala ku hikokwalaho ka yini nga mitwi a hi ringeteni futhi nhleka hayi swa ala mitwalela kulela kambe abusirtana khensa prof hi miri hi ta bula minduku rixini ne okay ani ku na ta vulavula na vona thi kwala moyeni ntata ncindani veri va lava ta hi hlamusela hi timhaka ta ngoma ngopfungopfu ka lava va tlhakisaku vana va va yisa angomeni swi nga ri nawini ku swi na khombo ku fika kwihi hikokwalaho ka yini lexi ni tsakisaka Professor Senga xo sungula va dyile vuswa xa vumbirhi emutivi loko swi ta ka timhaka ta swa rihanyo ni vona sweswi vambala na xikipa xa University of Natal na van'wana va lava va nga hoxa xandla na timhaka ta ku simekiwa ka xibedhlele lexi xi nge le ku akiweni na Polokwane na ku vona ku simekiwa ka ndzawulo liya ya timhaka ta ku letela madokodela a University of Limpopo van'wana va mabulandlela se hi ta bula na vomundzuku kahle va hi byela ku swi na khombo ku fika kwihi hi ndlela yaleyo ni khomeleni prof ku va yi nga koti ku tirha riqingho ra line ya hina yaleyo ya ku ni kota ku bula na n'we hi tlhela roleha kambe hambiswiritano a hi yene ni mahlweni cinda na yaloyo mi nga na yena ka 0860 002543 hi lava hi nga ta bula na vona a hi ta va hi ku bulinyana na vona namuntlha sweswi kambe a swi koteki hikokwalaho ka ku xincinani lexiwani xi le ku kumbexana lowuwani a nga ni pfuna loyi loko a ha ni pfuna laha a hi amukeleni wun'wani miyingiseri loko ku ri ku hi nga va hi ri na yena inhlakani mi amukeleli ka Munghana Lonene a ku na munhu laha mutini luwa ya i kona se inhlakani inhlakani minjani Budpet pfokeli papa minjani pfokini mbalabula na Moses Amitra Budmos amen ta sungula ku vulavula hi leyi ya swa ku ri va ri vantshwa va kala mintirho ya loko ni langutisile xivutiso lexi xi ni teleke enhlokweni i ku loko hi vulavula hi tiphesenti ta vantshwa lava va kalaka va nga ri na mintirho xana hi vulavula hi vantshwa va nhlonge ya ntirho ku basa kumbe na vo va nhlonge yo basa va katsa na so a hi swi langutiseni na sweswo swa ku ri kahle loko hi vulavula hi NSFAS yi katsa hina vanhu va ntima ntsena kumbe na valungu ya va katsake then hi ta kota eku vona ku kahle loko hi vulavula hi ku pfumaleka ka mintirho hi vulavula hi na vanhu va nhlonge ya ntima kumbe na lava vo basa va katsa na se ni ta vulavula na hi leyi yin'wanyani yaleyo mi nga yi hundzi tinhlayanhlayo ti vula sweswo ku ri na va nhlonge yo basa va kona kambe vo ka va nga talangi ene na swi twisisa na mina ku hikokwalaho ka yini va nga talangi swin'wana swa swona swi endlaku ku va nga talangi i mhaka ku va kokwa wa vona va na tikhampani
se loko va nga thoriwi ka mfumo va nga kota ku thoriwa ka tikhampani ta vavo leswi hina vantima vo tala va hina hi nga swi kotiki loko u kuma mali xikwembu xi ku katekisa kuma tender ivi i bindula 10 million yi vuya xikhwameni xa wehe xi xo sungula i ku ya xava timovha ta 10 ivi na vantwana loko se va ka SARS va fika hiko hi swi vona ku a ri na timovha ta 10 timbirhi ti ka ti famba ti ri timbirhi ti ka ti fana hi leswi endlaka so professor Inhlekani Khalanga mi pfukini ka kombela n'wina hi pfukini ni tshama ni kha ni byela vayingiseri na vanhu va lava hi hlanganaka ku nongonoko lowuwani wu yingiseriwa kusuka ka LSM1 ku fika ka LSM ya le henhla ku tlula hinkwato ivi va kaneta a mi yingiseriwa hi na n'we mina ni tshama ni kha ni yingisela munghana lonene masiku hinkwawo loko moya movheni wa mina sweswiwani ni fika mi pfula radio yi le ka munghana wa lonene mi ni twa ni kha ni vulavula hi timhaka ta ku na va contralesa na vo hi ta va lava ku va ta vulavula na hina hambi ko va ko mindzuku na n'we ta bula na n'we mhaka leyi ya ku va vanhu va tlhakisiwa va ya ngomeni mi te ya mi khumba n'we ya ni khumba swinene tanihi munhu loyi ni tivaka ni yile ngomeni na mina hi mi lama femani rena evusweni no tiva ku humelela yini halaya no tlhela ni tiva futhi ku ri loko mi tlhakisa vanhu a mi tivi ku ri vutomi bya vona byi njhani kola yi njhani a nga fi kamberiwa no kamberiwa ku na van'wani mi kuma ku ri loko va na mavabyi yo fana no u tsema a bleed a nga ha stopi na sana so swi hlayahlayenyana ni nga kota ku ri mindzuku hi bula ni hlamusela vele ku ri ku na leswi na leswi na leswiwani ku ri vanhu va ta to swi twisisa hayi no swi tshamisekile prof hayi mina na n'wina na muhumelerisi hi swin'we mindzuku na hi ta vhe hi lava na tatana kumbe hosi Lamek Mukwena va contralesa na vo hi ta va lava va ta kota ku va bula na hina hi ndlela leyi kambe xivutiso xi ni lava ku mi vutisa xona hi lexi xa ku fike nkama wun'wani ndzawulo a yi ku loko ku yiwa ngomeni na va ndzawulo ya rihanyo va nghena va pfuneta ximuyingiselo n'wana tshama vutisa ku ya lava nga dya vuswa kumbe ku ya un'wana na un'wana ya nga na MBCHB ku ya un'wana na un'wana a nga na MBCHB kambe swi ya hi ku ri le kwihi ndzi ka ri lona laha tirhela Tzaneen le ka Mukhuvoya a va lava ku ya lava va nga dya vuswa ntsena so mina na va Dr. Mhlari a hi kota ku ya minkarhi yo tala mara a ni voni ku ri why ku fanele ku ya lava nga dya vuswa ntsena loko va nghena lava nga dya vuswa hikokwalaho ka yini loko munhu ntsena u fika ku humelela lava ku hayi ngoma yi ve yi n'wi luma nga ha tlheli madokodela lama va nghena ku va nga dyangi vuswa yi nga va luma a ni va ta ku pfuneni kumbexani swo swi endla ku ngoma ya hina yi pfuta laha ndlela yi tiveka ku nghena na vanhu vo ka va nga ri kona kambe hi ta njhekanjhekisana yo mundzuku kahle prof ni khensile ku mi hindzeya inkomo professor Senga lava hi bulaka na vona mingisela Munghana Lonene FM kambe sweswi a hi mahlweni hayi ntinda a ni lo teka nongonoko a ni muhumelerisi mi wa n'wi hi muhumelerisi hi ta bula prof wa n'wina nongonoko muhumelerisi kambe a hi valulamiseni va lava mbirhi hi kota ku bula na vona hi twa ku mundzuku swi ta fambisa ku hina hi tekeni no mingiseri Inhlekani Khalanga minjhani pfukeli papa minjhani n'wina hayi vatomi mani Xitsonga xi ri tingana ti khoma vahlaleri swin'wana leswi vulavuriwaka hi vayingiseli ku ri ni kwala moyeni swi khomisa tinjhani hi nga languti ka ku ya hi ku ri valungu na vanhu va ntima Khalanga a hi languteni tipholisi ta DA tipholisi ta DA ti counter revolutionary hi ndlela leyi mina mi graduate ni ta vulavula ngopfu sweswi swi affectaku vantshwa hikuva na mehe ni hundze hi yona ndlela yaleyo a hi languteni loko va ku va lava ku tlherisa NSFAS yi va loan nakambe a swi pfuni population yo tala ya vanhu va vantima lava hluphekaka a va nga koti ku xava swakudya so va yi kuma kwini mali ya ku ya university hambi yi tirha Khalanga sweswi le ku tikeni khale loko munhu a ri graduate a swi garantiya ku ri a nga xava yindlu esuburb a va na movha a kota ku yisa vana private school a swa ha ri tani masiku lawa so mali ya ku hakela NSFAS ya yi kuma kwihi tiko ri karhi afforda timhaka ta NSFAS a languteni mhaka ya ti-state owned enterprises loko ko xavisiwa Eskom yi va mavokweni ya vanhu in terms of private
Vamana va nga ta afford ku yi xava swilo loko yi xavisiwa. Hi vo the white monopoly capital. Njo ming se n'wana ku hi ri President Ramaphosa is a president, is a white monopoly. It doesn't fall there. I'm Lungu, and I get classify you as a white monopoly capital because President Ramaphosa abafana munhu akufana Rupert Law on Green Group. Akunaxi lexi mpfuka namuntlha kumbe toothpaste leyi mi nga yi tirhisa n'wina khalanga na xisibi okay monvalame toothpaste xisibi na vaslap swi produciwa hi munhu wun'we sweswi swi nga tirhisiwa loko hi faka monopoly capital so loko hi xavisa Eskom a hi nge he swi koti hina ku afforda ku xava gezi ri ta va ri durha swinene. mara mi teka kahle mingisero wa mina hi ku se mi vulavula hi Eskom kambe Eskom loko mina laha ni nga tshama kona se yi xavisiwe khale laha ni nga tshama kona sweswi Eskom a ya ha ri mavokweni ya hina yo va mavokweni ya hina tanihi Afrika-Dzonga hi ku hi nyika ti-bail out handle ka sweswo yi xavisiwe khale i tikhampani tingani ti tirhaka Eskom andzeni ka yona ku nga ha ri na tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. a ni tivi ku humeleleni mingisero wa mina ma ha ri kona mingisero wa mina fambile and a khata kahle ya a yi tlheleleni kwalaha ka xikombiso lexi mi nga xi nyika mina loko munhu a tshama a ku Eskom yi nga privatiziwi ku ve ku na tikhampani kusuka ka ku tlina ka Eskom a hi vatirhi va ka Eskom se laha ni nga koho yi privatiziwile yo ka yi nga privatiziwangi ntsene ka ku yi nikiwa ti-bail out ta xibalo xa hina ivi lava nga ka tikhampani va kha va vuyeriwa hi tona. Okay, ni ta hambana na n'we mara a ni nge jekijekisani na n'wina ngopfu hi mhaka ya nkarhi. Eskom a yi privatiziwangi hi leswi kalanga Eskom i khampani leyi onwaka hi tiko ra Afrika-Dzonga so sweswo swa ti subcontractor na vanhu lava tlilinaka hi nga vulavula hi swona siku rin'wana mara leswi a ni vulavula so hi leswi ku ri hi kota ku ri munhu mani na mani a kota ku afforda ku xava gezi. Eskom yi fanele yi operata not as a private company because private company yi langute profit so Eskom yi fanele languta ku yini ku phakela gezi ka vaakatiko na tikhampani leswaku ikhonomi ya hina emahlweni mara loko ku ri i khampani ya mehe tanihi mukansi ni langute profit ni lava mali a ni na mhaka na ku ri mani a nga le ku affordeni ka n'wamintwa xikulu lexi nga ene hi yo yeleyo mukansi hi yo hi nga ka yo ya ku loko mo ya languta financial statement xa Eskom mi languta ku timali ta Eskom ti helela kwihi mi ta swi vona ti helela ka ti-diesel ti helela ka yini hinkwaswo leswi a hi leswi swi tisiwa ku venge ku fana na khale Eskom a yi ku loko yi akiwa loko va ka power station masundzuka khale power station yin'wana yin'wana a yi akiwa ka a tlhelo ka mugodi swi va swi tirhisana sweswiwani malahlo yo famba ya hala ya suka ka mugodi luwa ya ka le ene loko mo languta i tikhampani i ti-private company ta vanhu matsundzuka ku vulavuriwa hi timhaka ta ku na ti-evergreen contract ku na yini ka Eskom sweswo ko va vukungundzwani leswi hi nga dilaka na swo swi herisiwa mara ku xavisa ka tikhampani ta mfumo swi ta hi tikela kwalano ka ku hi nge swi koti ku afford mo hi huma ka Eskom a hi ngheni ka Prasa a city to city i khampani bazi leyi nga under Prasa na yona loko hi xavisa swilo leswiya swi ya fika swi durha ku munhu fana suka Giyani ta Joni swi ta n'wi durhela a languteni kwala Joni timhaka ta xitimela i transport ya chipa swinene and leyi yi hungutaka yini traffic la Joni loko languta la Joni sweswi traffic yi tele ngopfu mhaka switimela a swi le ku tirheni kahle hi xin'wana xikombiso xexo mi nga huma kumbe ene xikombiso xexo and mi nga se huma xikombiso xexo mi nga xi nyika futhi xa switimela sweswo swi fe mavokweni ya vama no swi fe mavokweni ya ANC that's why he voted out you're not 40% sweswo 40% sweswo so mara ti-policy ta rivandla ra DA leswi a hi mhaka ya ku ri mani na nhlonge yo basa mani na nhlonge ntima a hi suseni sweswo ni swi twa ngopfu la ka munghana lonene a hi mhaka ya swona hina hi vulavula hi timhaka ta ti-policy ku ri vanhu lava i ti-counter revolutionary va lava ku reversa swilo hinkwaswo leswi swi nga gainiwa mara a ni ngo South Africa yi vula kahle ku loko mi la ku cinca ku fana na sweswi hi nga sayina NHI ane loko mi la ku yi cinca mi fanele mi kuma 2/3 aswo ntiyiso se a swo vula ku loko DA yi nghenini ku fana namuntlha yi ta fika va ku yena ni ya languta BBEE scrap very in lexiya xin'wana minimum wage scrap
swa ta tlhe swi vuya kwalaya ku nga na ti-progressive party tin'wana ti nga koha swi vula ku loko ku fanele ku cinciwa nawu wihi kumbe wihi ku ta laveka mbirhi xanharhu ni pfuneni no ni mi twa kahle Khalanga ende mi vulavula ntiyiso mara sweswi AUC yi na vuxaka na DA mara a hi languteni hi vona hi ku hlonipha nkarhi ni ta gimeta kwa Mkanzi inko Mkanzi ni khense ngopfu nkarhi wun'wana inkombo to mina khense khense hi la sweswi hi tam loko wa ta ya ni ta ya loko wa ta ya swi hlawu swi nyika mafurha leswi loko hi nghena hi njhekanjhekisana ni vona muhumelerisi wa mhaka n'wayitela laha ya nina minga la na Shayi i vahumelerisi va meka ka a swa michini se loko mi ni twa ni vutisa ku ni ku ni vona minga i tshamile la a ni nga si tshama ni n'wi vona kahle so it's more ditomi ay amukeli ni n'wana mikisirilo nhleka aka ha na munhu la ni ya ka lava nga ni rhumela email hallo ya mani ya ka lava nga tirhisa email ya Mathebula dp@sabc.co.za ni vone van'wana vambirhi vanharhu la va mani loyi wani Eriana man tinyiko Nokent Manganye u rhumele email ka Mathebula dp@sabc.co.za but Wednesday a public holiday for inauguration kumbe kuendisa ku please assist okay it the 10th May loko president Nelson Mandela va vekiwa ku va president a nga ri holiday kambe hi nkarhi luwa a nga ri holiday se antse ku nga ku ri holiday for me ta ti kombelela ntirhweni ay Nokent na 0860002543 nge hi tirhisi nomboro ya leyo mingisarome ka nhlakani lowuwani hi ta yi vona nakambe mundzuku and a ke na khensa ku va mi vitise dokodela Joe Maswanganyi va basise timhaka ta GNU leyi yi ta tirhisa ku yini kambe lexi xi ni tsakisaka ngopfu i ku yi ta basisa lava va nge vona a va swi tivi ku vandla va hlawula ri ngopfu vantshwa leswi swi ta herisa ku kombetelana tintiho ku ri va na vayi a va tirhi swona i khale vaakatiko va rilela ku ri va rilela ku hikokwalaho ka yini va nga hlangani va hi tirhela swilo swi ya emahlweni i vun'we J Nkonyane a nga tirhisa Mathebula dp@sabc.co.za namuntlha ku ri siku ra 17 ra n'hweti leya Khotavuxika hi vuhumelerisi bya Ncindani Eric Mabasa ni pfumeleni ku hi gimeta nongonoko lowu kwala hi ta hlangana wona nakambe mundzuku kambe ke la a studio 1 a ni humelerisi wa amchinini hi Sunduza wa ka Minga na Patrick Shayi havumbirhi ka vo va koho kwala ku vona leswaku mina na wena hi kota ku twala kantswa kasi le a studio 4A a ku ri na tatana Ncindani Eric Mabasa tlhelo ku ri muhumelerisi hi va kha va vona ku tintambu ti hlanganisa kahle hi ndlela leyi a hlangana nakambe na nongonoko lowu nakambe mundzuku kwala ka Munghana Lonene FM handle ka sweswo vongiwa Mngwana Timaluleke wa landzela mahungu ya misava loko ri ka nga chayisanga ku va jika kwala na vona lava kusuka kwalano ku landzela nongonoko tsumba ra mina a yi ngoveni a famba na Mchangani handle ka sweswo mbana siku leri na mitiphina yi ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni tata